Talofa Ecclesia. Good morning, Ecclesia. Good morning. Oh, ya vi ia lava le atua ilo na lofa malonanga le ia te tato. Ya ile la fo vai yaso wa umatu. Ya ai me se fo ile neva yaso a matalia. O le salo na lua le nei o le etiveni. E fa ta waile opulea o le file mu. Peace. Fa mai Ioannes fulfa. Fa ipulosu fitu fa pea. O te tui nā atu ia te oto le manuia. O lo manuia o te avatua ia te oto. O te le avatu ia te oto fa ape on avatu le lalolangi. Awa le atu atu vale oto loto. Awa fo'i to te matatau. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. So le nei tai au, le au suusu atomato pese e lua. Yeah, and let all rise and pass that peace to your friend or whoever you didn't see this whole week. Yeah, abatuai le file mua le atua mawhai atu iai, e alofa Yesu i atu oe. To call upon your name, Lord. There's nothing we love more than to sing, to give you praise, to bring God's healing and your salvation. Let your kingdom come right here, just like in heaven. Lord, may your will be done. We are all together to call upon your name, Lord. Nothing we love more than to sing, to give you praise, to bring God's healing and your salvation. Let your kingdom come right here, just like in heaven. Lord, may your will be done. Lord, we welcome you. Yes, we welcome you. Come fill this place, Lord, by the power of your Spirit. Lift up our hands, lift up our hearts to worship you. We are all together to call upon your name, Lord. It's nothing we love more than to sing, to give you praise, to bring God's healing and your salvation. Let your kingdom come
the power of your Spirit. Lord, we welcome you. Yes, we welcome you. Come fill this place, Lord, by the power of your Spirit. Lift up our hands, lift up our hearts to worship you. Lift up our hands, lift up our hearts to worship you. Lift up our hands, lift up our hearts to worship you. Navi ele tua le tai out. Sisia tuoli ima mavia oe le amatanga mea uma e paleo e vinga Sisia tuoli ima mavia oe le amatanga mea uma e paleo e vinga Tango mea uma e paleo e vinga Sisia tuoli
tango mea uma e pale o e liinga. O le tapo inga I le tua. O te vivi atu I a te oe le lii ma lo loto atoa. O te tau atu fo'i o wawenga uma. O te fia ma o oli oli a te oe. O te pese lava I lo suafa. Le siri siri ese. La tatou te talo. Let us pray. O la wo fio e pule te iai me uma. Ai a mātou fesili po o whea o iai la wo fio whapitoa. O na mātou tali lola ia e pei o na mātou poto poto I le mea nei le nei tai ao. O fio mai a nganga pa iai a oli tia le mea nei. Papti soina o mātou tangata tāpua I ta ito tasi. Mātou te avatu ai le taulanga e pa ia ma malie I a te oe. We know that you are everywhere. But where are you in particular? That is why we cherish this time together. When we are able to be in one space, in one heart, and in one thought, offering our hearts to you this morning. Would you come and help us worship? Amen. La tatou amata nei sauninga il pese te ina I tatou il special choir pese sfutolu lo mato watua. No mato matua ele ali mamana. Sila sila maya ngapa afofonga mai. No mato matua ole tolu tasi. Ole tama le aloma le anganga. No mato matua te ali mamana. Ole la lolangi malela ilunga. Esa mavi ai lau afio. Ole samale alo le anganga. Lo mato matua e oe ole paia. Lo angelu umalato te ifai. Ole au paia ua whaona ina
tātou whamaulalo ilu mo le tua le tātou te talo. Let us pray. Ona o loa lofa le whaatua o ia, mātou te avatua i le vi inga i a te oe. Ona o lautou singa i lo nuu malau e kalesia i le vai aso ua mawai atu, mātou te langi e vi inga i a te oe. Le tu awanoa fo i o la wo fio ua mawai le nei awanoa i le nei tai ao. Whaasifo atua i lo nuu malau e kalesia i a te oe. A mātou mawhauwhau ona ua e alofa tele mai i ai mātou ua mafuai le nei tāpua inga. O loo mātou wosi o siina pēa i lewa yaso ma lewa yaso. Ai a mātou double click ma tosini ni i le mafuanga e mātou te o mai ai. O le upumoni lava o lo mātou lava self-interest. Ona o le mea te tawana whai e le tangata. Awa mātou nofo ma mawhauwhau i le whaitawina o mātou waso. E le se ola whawavau i le nei larolangi. A mātou taituina fo i langona o le tangata. O pe o le sua mai o le tai ma le toe pē atu. Ona mātou i ite le te tauna i aise mea malosi mātou te whalangolango i ai. Na mātou te li tonu lea ma mate te tauna i eise whaavavau e utu i ai lo mātou taimi muta. O na mātou langona lo lea te tauna i eise isi malosi e sili atu nei lo le malosi o le tangata. Na o na mātou mana vaina lava o le ola o na mātou i ite leo le nei upu moni. O le ola o le mea lofa mai a te oe. O le mele nā lotu mai eilo nuu malau e kalesia e le nei tae ao. E mo i o le masani. O le mea suai o mātou wivi. O le upumoni o le mea te tau na ao na mātou whaia. O mātou lotu mai le li ie pe o na masani ai. O na mātou i loa lea o se mea lea e whaingatau na whaia le tangata. O le tāpuai i la o fio. O le whaamaua lalo e ia o lona loto. O le ave o mea umana te maua e o lava i lona ola. E ave ilana taulanga i a te oe. Po ala valania mātou taulanga tupe, taulanga taimi, taulanga tāleni e ofo ina atu i a te oe. O le upumoni lava e māmasangia. Pea whatustusa i le taulanga tutasi na e saunia e ala i lo walo o Jesu Keriso. O le mele i loa mua e le tangata. Au bongi sa fo i o mātou mātua i le atu motu sa mate wha mea ita i le ato. Pe wha pe feo na mātou wangaia le sosia ma le tamau ainga o la wofio. Pe wha feo na mātou i ite mai loa le iai o la wofio i le lalolangi. Ina i au tufia le nāmanuia ma nāla ngona i o mātou tangata te tasi. Ne mātou mawai le malosi e tu la i le aso ma le aso. Ne mātou maua le to mai e whaiea mātou ngā luenga. Ne mātou maua fo i le to whama mao. E whatu mawina ai o mātou tangata i le nei o langa le tu mau. O le upumoni o mea umai mawhai o na maua e le tangata e aunga mai le i a te oe. Mele o mātou o maia i le nei whale tāpuai. Mātou te sulaina lo walofa. Te tala atu o mātou loto i a te oe. Se ia e whaali mai. O la mātou te talo i ao ngā mātou pespesenga, whātunga, ma upo o mātou pese mātou te mafo whaula loto ai i a te oe. A mātou whaitaua fo ia ua fionga, mai la mātou kanona ua loa tausanga o tu upepa. Ia whetalai fou mai la ua fio i ai mātou. A mātou mori mawina fo i traditions, rituals, ma mea masani e la mātou e kalesia,
na mātou maua mai o mātou tua a la le whatuatua. O le mātou te Talofa peo na fou le o keseni o lo mātou mana vaina le nei tai au. Ia whapena o na mātou i loa fou le whaali mai o lau o fio. Ia mea o mātou masani ai. O le upumoni le ali ie o le mātou whaolatanga e iai la mātou nafa. E iai la mātou diute. E iai la mātou ngā luenga whai whaatasi ma le ngā luenga whaola lau o fio. E mawhai ona mātou wola ma sava vali ma soifua e le nei lalolangi. O tangata ua iai lo lātou whamoemoe. O le mātou talo leli i eina iau ngā mātou tāpua inga whaitele whapenei. Iau ngā fo ilo mātou lotu mai ma whaisina ngā luenga e ese mai nei lo le o Omira TV. E mātou te miliu uai whaatasi ma lo mauli. Wa le mele nei sa lilo ia I mātou. Sa mātou I ite le iai o lau fio I le lalolangi. E ofo I o mātou tua a ma mātua na mua lava. Na ia lātou wila mutu. Na ia lātou whaiwalo filima o le mate matenga. Lātou te ite ai matau ma whai e mate po le alo fina ngalo mo I lātou. E lua whetau sanga taluai na whaali manino lau o fio. I le tau le lea Palestina. Ina ua liu tino tangata lau o fio. I le tama Maria. O ia na tuu I lalo le whataita inga mātou te whataita I uma iai. A o whau mai lo na tamaititi lo na tau le lea. Ina ua vea o ia ma tangata matua ma ua o lava I le whaatoanga o tausanga. O na ia tau mai le ia I mātou le meao na tau o na mātou whaia. E mana tua pe I mātou upo ana whetalainga I lungo le maunga. Amu ia e whanoa noa. O wae whamawhana whanaina I lātou. A pō mailo a la whau. I au I atu iai leisi. A whapea fo e whamalosi se si ia te oe e o mai e se maile tasi. Ia whapenao na e whamalosi e o I maile lua. O ia o ngā lau o fio na te wala mailo walo o Yesu Keriso. Na avea ai lona soifua a o iai le nei lalolangi. Ma template. Ma whata manu. Ma manu e whataitai iai le soifua ma le ola o tangata. Ua o mai lava I o mātou fo I tūpulanga. O la mātou tatalo leli I iau ngā mātou tāpua inga whaitele. O mātou susuenga E lau o fionga. O mātou whaitau ngā tusi. Ai meise fo ile manino o la mātou whaalongo a o whetalai mai lau o fio e alai loa ngā ngapa ia. Ia vele nama me utu ai a fionga o lau o fio I o mātou tangata ngā lulue. Ia vea I mātou ma kerisiano maoi. O mātou tatalo leli I na I autu le whamanuianga lau o fio la mātou e kalesia nei. Mata mai lava I mātutua se I o I whanau la iti. Nisi foi o la mātou e kalesia o lo whengai mamalanga I le nei vai aso. O mātou tatalo leli I whalolo a o lofa. Patau nuina I taulanga whamoemoina. Ia maua foi se whailo inga mai mātou pe ato e taliu to e foi mai. Tofu I mātou mana fuafuanga whaitei to tasi, ma fuafuanga whaitele le nei vai aso ua savalia. O mātou tatalo leli ia manae lo fina ngalo lofa. A iese anga le lei mātou te whaia I le lalolangi I le nei vai aso. Whaaftai mo le avanoa. Whapefo e maua se avanoa mātou te moli mawina ai le onosai. Le tu avanoa. O se upo lofa. Po se poste whaafia ai nisi. O mātou tatalo leli ia mātou tō a anga e whai. Ai tau o le eteveni. O lo tapena I o mātou tangata a wāle whaali fō mai o le pepe o le kirisimasi. O le melea oani whaama a o mātou loto. Te mi uma mātou te moli mawina ai le savali vali le nei larangi.
Ia mātou I lofa o nisi, a wā o lo finangalo le nā mo I mātou. If we have but one request, it is this, Lord, is to be able to discern the truth that surrounds us. Let us not be psyched out by the chaff, but give us the boldness to focus on the wheat. Give us clarity to discern essence and discard waste. Let us focus on that which is important at the expense of that which isn't. Would you gift us with insights so we are able to see the eternity in the finitude and to be able to see divine in the secular. We ask now that you keep us and sustain us till the end of this service. Yo le nala mātou tatalo le li ie. Awa mātou manatua e kalesia o lo mātou whai o sasafa atasi le nei hemisphere. So se mea wha poto ai se to lua po se to tolu I lo suafa. Wa mātou tatalo le li ie iai lo finangalo wha atasi mai latou. Ia to fasi le taua whaleanganga. Ma ia maua lava nisi mo le malo la o fio I le nei tai ao. O nā tatalo ma leo lenga ala atu le suafo Yesu Kiriso. Lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Wa ole ma tatalo tuai. Amen. Tātou whaawau nei sauninga le pese o saunia le ofi pese. A nganga sai I e fiu mai.
Tātou te talo mo le foai. Let us pray. O mātou sauina le nei tupe le li ie mo la o fio ma lau ngā luenga I nei. Se e talia mai whadasi mo mātou loto ofo I nātu I la o fio te tu dasi. Nei whalau te le nailo fina ngalo I le menei. We give you our tithes and offerings, and from those who are participating virtually, our likes, our shares, and our subscribes. Let it be a pleasing offering to you, and may you use it to further your grace in this place. In your many names we pray. Amen. Le fionga le tua la tātou whaita wina, tusi mai tātou tus whaita waso, o tātou Ecclesia Tele, the United Church of Christ, o le mātai o tolu, o le whukmumua, o le whukpusfululua, la tātou whaitau whalawhalawha iai. Our gospel reading this morning is taken from the book of Matthew, chapter 3. We'll be reading responsively in the language of our ancestors, verses 1 to 12, while you follow along in your translations and reading devices. Ona po ia na sa wai Ioane le papatiso, wa talai atu I le vao I Iudeia.
wā o ia lava le nei na whamaiai le perfeta o Isaia ua whape mai. O le leo le ua langa i le vao. I nā teu te wia o tō le ala o le lii. Ia whaalau le lei o nā ala. O na watu aile i a te ia o Yerusalema ma Iudeia uma. A toa me le tiu uma o Ioritana. O na ilo atu le au farsaio ma le au tātukaio e to tele ua mai ila na baptisonga. Nei whapea atu ailea i a te ilato. Whanaua ngata whaai e. O i ea wana whaali atu i a te o tō i a sosola ese i le to a sātali. O fōine i o tō manatu e whapeifo i o tō loto. O aper amo o i o lo mātou ta mā. O a o te whai atu i a te o tō. E ma whaia lava e le atua o na whatupuina mai nei maa ni whanau ma aper amo. Le upul nao le matau. Le se matau. Ua tu nei foi le matau i te fui o la au. Lise nā upu e ave le toi. Whaitau whaupus futasi ma whaupus fulua. Te baptiso atu i a te oto i le vai na ia salamo. Petai o le muli mai e sili o ia i a te au. Le au ngā au o na tau ave i o na se vai. O ia lea na te baptiso i na atu i a te oto i le nganga pa ia mai le afi. O ilona aola na asu. Na te whaama mai na aila na whaaputu ngā seito. Na te whaapoto ina fo i ana seito i le whale seito. A susunuina le ota seito i le afi e le matineia. Ia te talo te mi uma tātou te whaitau ma whaalongolongo ai upo ana awhionga. E utu whia elo na manuia ma lona while mu i ai tātou o whaafafonga. Whaalongolongo ma whaitau i upo ana awhionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi inga. E ale tu lava. E mo te latu whaaftai la tātou e kalesia ele nei tai ao. Fionga te whono male. Ma malu lau, whape fo i on whaaftai atu i le tātou o whai ngā ruenga, wha malu si mai. Sunga i ao ma wana o ao i te ao nei. Leo i o latu whaltua. Ia watu fo i le whaaftai Talofa i. Ia i latu o lo mafuta mai ai tātou i le tapu inga i le nei tai ao i o wala ese pe ona te pena ina i le IT department. O le te talo lava o le whailaunga i a avea nei tapu inga e whaima wala e whalau te le ina i le whinangalo le tua. Mi liu wailo mauli whatasi ma le mauli o le tua ina ia manuia i fufuanga o whengai ma o tō. O tātou whatasi pe fo i ma le fionga i a moengu ma lona whatua i a Nancy. Ia wasia si mai le nei vai tau o le tausanga. O mawal tātou mawhutanga i tono le kalesia. O tēnā whoma o toe mata i le launga mātango fia le sunga le oa o le veaso o mawai. Ona ui loaila i o tools, o implements, o le polo te uvine, ma le suoto sina. O mea ngalue ina ai le lau ele. Ia ma me teu ai ia fuala au. Ona o manatu lea e manaya le mai o le implement o le
whaitaunga ele vai aso nei se o tātou mawhawhau fo iai. O me whainga ruenga la o le whaitaunga le nei o le e tau whaasa mo le asu, o le winnowing fork, whaperetani e ina le nā. O suoto sina e eli ai i le lau ele ina i mawhaiona to tō ni saito. Ina ia fua mai e tau sa sami ma tau mawhai le ainga. Polo teo vine o le neifi e prune ai ia vine ina ia tupu atili ma tele ai lava ni fua ma whamanuianga o wā lava le sustainina o le ola i le tangata. Ia au le mewhinga ruenga la i le tātou lectionary i le nei vai aso. O le asu. O le asu, o le winnowing fork. Le salo no lua le nei o le te veni e pe ona tā ua ele. Le stene o le mafutanga i lana Talofa. O le vaitau o le fatalitali. Ma le nei vai aso e mawhawhaua i tātou i le file mu. File mu le se pisa. File mu le se mea popole ai. File mu o solo le lei me umau. A te tala ifo le tuspa ia, o lo iei le tala lea i le tangata malamaloa i le vao, o Ioane le papatiso lo na ingoa. E whawhewhea lao na maua se file mu i le malamaloa. E pe o le conundrum le nā, ma le whalawelave le nā, e tūlai mai. Nā na tātou nau i le file mu, a le ufofola atu le tusi iei le problem a le whailaunga lea. Iei ia le winga leo Ioane le Baptisto tātou te mana tua ina pe lava i lea tausanga ma lea tausanga. O le tangata e pei e whawevesi a inga. Lona ata le anga whamai na ngu ai lona tamaa. Ina ua le taritonu sa ka lia i le tala a le angelu na whai atu i ate e tō Elisabeta. So, ai ala e tupu ifo le tama ma whai iei tala ta maiti o le nuu. Ia, na oe ana ngu ai le do ina. Nai tala whapena. Tātou te loa le lei le Psychologio John the Baptist, ai sea o wae lei muli tūlanga vae o Sakaria lona tamā. Ia epe e lama manu a le wherua i ale tama malona i loa o le atua. E pei ona tapena i ai lona tamā e osi ma fau. I leva yaso ma leva yaso. I lesu nako ma lesu nako i te tonu o tapo i ngā iutaia. So, ele i nofo file mu le mawhawhau o Ioane. Le vala awa le tua i a te ia. Ia. Kalesia umafo e whimana o e whaise. Whale sā mānaia. Lato whawhengai ngā fo ia tino le lei. O nei ai tau mawha le lei. Ia whamai le tala i le. Len tātou whaitawina. O le tangata e nofo i le vao. Ai lona i le me tele ai ia vai. O lana me ai o le se a kerise ma le meli vao. E ofu le furufuru ka mela. Fuspau ilo na surunga titi. Everything that John the Baptist stood was against what his father Zachariah represented. Everything. From the context of his ministry, how he delivered the message, even his apparel, how he dresses, and his diet. It's completely counter to what his father, the priest Zachariah, aspired to. He must have been a disappointment to his father.
But when we double click on this story, you will discover that God's will was done through this person, John the Baptist. He was given a call so much more than his father was able to receive. And his call was this idea of preparing the way for the Messiah. Uto maua maile manatu o le whailaunga. E pei e whawhewhea o na sa ile tātou le file mu i le sosalo no luo le te veni. Da whapeta tala atu le tuspa ia o le tala i le tangata malmaloa i le vau. Ioane lelea na whai ia Herota e se sela o mena na whai le to rua o lo uso. O Ioane el baptiso lea na vai atu o mai farseo masatu kaio o na whai atu la ia o tō o whanau o ngata whe ai. Ele ni launga whatupu file mu nei launga. Ia panga lea o le mele na ave le nganga o le tua ia Ioane el baptiso. Wa vea fo ile tala o tātou maua le tuspa ia ngā luenga Ioane el baptiso. A umia o tātou iai ma dapu klikai. O na maua iale i tātou le file mu. Le file mu e lema whai eseisi o na whamatala. Peace that passes all understanding. If we are able to be with John the Baptist in the wilderness, calling people to repent. So la point mo mua la e whiwhai e winga i le mewhinga luenga le ta o le asu. O le saito lava e iei ota ota. If you're taking note o le point mo mua na, o saito lava e iei ota ota. E le se fatu saito e le aiso na ota ota. Pe o le seed, e ia le seed a e fu le ano. E le ano le seed, a e fu lo nā tingi. Pistachio e ia le ano. E tu tonu o le tingi. E ai le ano e la fua i le ota ota. Awai fu I tātou products here mai Amazon. Se product lava e ia le packaging. Na mele le packaging of ese. Ia whao ngā le mele nā sai tu tonu le packaging. So o saito uma e iai ota ota, e tauna talia I tātou mena at all the levels. E o fo ilawa I tangata, pe o whamanatu lal nā Ioane. Whamai Ioane o tau tangata, e iai le lelei, a iai fo whale tonu. Si e leise isi e lelei ato toa, pe whale tonu ato toa foi. Tupu whatasi le saito maltitania pe le onga le aleli. Tupu lua lava le tangata mi o tonu, le fo te tau tala atu. E la whafonga mai o tou, pe whaingo fie le o omiole. O le telefoni nei lo le oso le ta vale sau I nei. Ia pe o le winga le nao o tātou, so se saito lava. E te tawa o nei ese o taota. E la teimia tu ese ele saito ma le o taota, e pe o le point le naole, o le launga le nei e, Ioane el baptiso. Whamei, o leo te papatiso ti a te utou le vai. E el tangata muli muli mai a te au e papatiso I a te utou I le anganga pa ia mleafi, e mu ele o taota o utou tangata. So mela nā tauna whai o tou, e te tauna salamo o tou, mai o le, me whenga luenga nai ma whai ona tu ese ele saito ma leo taota. Leo na salamoa o tou I a o tou, o wai o mai le teime e sau wai le tangata e muli muli mai a te au. O iala ne na e sau malana asu. Sau malana winnowing fork. Ia ona av ese leo le saito. Tu il fil saito ai e tangata ma wai le ola. Ave ese leo taota e susunu I le afi e le matineia. So ngā luenga lana Ioane el baptiso, sau whai mai o le sau le masia, ta pena le ala. Ia, na whai role le fasile wha whelan ta pena le ala, ia, tātou
Maua pe lava ia le. Launga Ioane le Baptiso lo fai pe le tau sanga ma le tau sanga. Whawhiona ta pena le ala. So le tali a Ioane le Salamo. Metanoia. Change. Pivot. Afa pe masani oile. At the basic fundamental level, afa pe masani oile 5 tau matau, whaongaro 5 tau ngavale. Pero wingal nao le upu metanoia, sui. Fa masani o na whai o leisi, me le masani o na whai. O le wala nai ma whai ei ona, ta pena oe mo le sau o le Mesia. O le wala nai ma whai ona, ve ese leo taota o lo pipi i le saito. Whaongai no le asu le nā o le Salamo. O le whisili oitu e ngata nau mai tala ina Ioane el Baptiso. E lo manatu o tangata o lo fia mana o mia moni lava le ano. Tangata o lo fia lo moni lava i al finangalo le tua. Pe o tangata ia iana nau mai a Ioane el Baptiso. E le te lesa lato overhead a wasa whaila lato tapo inga i le vao. E le ngata fu nā ai le dau mawhatele se i tulou la lato whailaunga. Ioane el Baptiso se a kerise lava whaftai. A mawasina melie e tuli el se a kerise whaftai. Les tangata nau i le ai. So e le i tele ni maintenance. Pe o tangata mua ia. Na lolofi i le ekalesia Ioane el Baptiso. O tangata, i te ala tau e ise mea o whale tonu. I se a leanga e vai atua o tangata i le sunako i le sabati. E o ma ave ala tau daulanga i le malu. Ma nei ala tau ta avale. Whai ala tau pūlou. E na mafo whau i whale o tangata le alu a Ioane el Baptiso. E le iso ula e le lei. Le iso upulou pae. E le mausa ufusiua. Ala ule atu. E whaalongo e le mela e tupu i o le vao. O na whamailo le lantala. Mana ia lala ualu i o. Se vaipo le mela e mui o. So pe o tangata mua na o ia Ioane el Baptiso. Who are the people that flock to his ministry? It's those people that don't belong to the church that Moses ordained. It's those people that the church has set such a platform for them that was too high for them to jump. The English word is riffraff. Those are the people that can't afford the $500 concert tickets. And the thing that they can't afford are the bleacher seats, the nosebleed section. These are the people that flock to John the Baptist's ministry. And the message was the same. He said, repent. You've got to change. In order for you to receive grace, to receive God's love, you've got to change. In order for you to be blessed, you've got to change. And the manifestation of that change is that you get baptized. You hear the word and you say to yourself, I think what Pastor is saying is spot on. And then there's an outward manifestation. Now, in the regular church, you would have to come up with something more substantial than just allowing yourself to be dipped in the water. O le winga o le mele tamu whai whamatala atu, o tangata au pito I sili o na pito I lalo. Wa o ile, tala inga lea Ioane el Baptiso. A le whiawa e tasi. Ma Ioane el Baptiso, a le suia lava o tou, a le pau le fatu I le ele mapala ai. Io le mea tasi. Se le whaafonga mai o tou,
o le mea tasi, ale salamo o tō, ale metanoia, ale whaatufungaina o tō, le whaatufunganga le whai, mai le process le o le whaonga o le asu, e tu ese le saito ma le o tō, ta ale whaatufungaina o e le whaatufunganga na, e le mawhai o na utu le manuia o le tua i ate oe. So tangata mua na lolofi le, tala inga i oane. O isi tangata lea, tangata wharseo masatu kaio. Pe o la tō wia nau mai o ne curious, ua wa ai mai ae, to tele a tangata ia baptiso, whaatofu le vai. Pe i leise mea tele e whiamana o mia e member ai. Ono mai rola ia wa ai. Ale mela nau mai ma wharseo masatu kaio, mai ma mose, mai ma la lato culture, la lako tradition. Le whae tātou te whaalongolongo e le tātou tunu nei, e tangata whai mai, e mea ta o Amerika, e ma tangata e le ni Amerika, pe ua whau le mea le whaalongo e tātou. Ua amata ona whai mai, o le culture le tunu le nei, e sau mai le atu Europa, Eurocentric. Ele ole melna double click ai ona tātou I lola ia. Mena na whai atu i o ane ia wharseo masatu kaio, leanga lano nofo I lungo o tu la whono mose. Mailo lato manatu o la towo tangata e to whei tu o sulio apera amo. Mena na whai atu I o ane le baptiso o tō o whanau a ngata whai. A ngata whai pawalo tō me whai o le entitled, o le your parasites, e aie o tō ia tangata. O lea el tō manatu. Uonge tangata le tua na o suli lava o apera amo o tō le ai. Ma Ioane le baptiso le ma whai lava e le tua o na whaatutupu mai nei maa, nei ala, nei me whaatau wa aeleni ola. Ni whanaua apera amo. At tauna salamo fo I o tō. Tauna sui fo I o tō. Tauna fua mai ni fua o le salamo. E loa I le tua o tō o na tangata. Ele manatu o le whea ufa namo I tātou. Po whea lava o e iai I le continuum o le whaatutua po ua loa tausanga o e whaatutua I le tua, pe talavolo o whaatutua I le tua, whe aulava o le neia so sa, salamo, sui, metanoia, tua fuatai. Salamo la ele na o se langona, salamo fo I ele se mea whai na o se tapo inga, po se tupuanga, ai amata lava I le mele nā te iai. Amata lava ona sui I le mele nā te iai lau vaai, sui lau whaalongo. Sui upu e te whaongaina lau utu vāngana. See, repent is something as basic as not taking the same route to work like you always do. Something so banal like that. Metanoia. Change. Repent is basically if you're used to using your right hand to brush your teeth, metanoia basically is using the other hand. That's fundamentally what metanoia is. And then once you get that, you build up this skill set, let's say, and you can matriculate that through your language, the words that you use. Elinga ngana o le otoe whaongaina I tātou, ever since GPS. O le otoe whaonga I tātou upuna e alatua I nāna e tau mataula I le street le e arusao. O le otoe whaonga I tātou upuna. E se alanga le o iei tātou I le GPS culture, na te taha le address po whiale me le ialu I e momo. E alua iei. So o tele le teimi e whaasao mai, ona o le toe ta ua le direction. Penale wing o le upu repent. Ai ia tangata o lo o whao ngā pe lava le ngangana le nā. Te le loa pe o le tau mawhai e
e whaali atu so lātou o tamai, po le tamu whai control isi. A iei a tangata o lo whao ngā pele mele nā, metanoia, e pe o le whiaule nā o le nei aso. Whamaua lalo oe i a te oe, pe a whai o lau masani ar whamaua lunga. Loto mau, te a whape masani oe le whaatala noa, a whape whiwhia oe i le whewhe, ia, se i toa i se si vai aso. A whape lava o lau masani e te whiwhia e le while mū, ia se i vevesi, i se si vai aso. Metanoia, mato mai anei mai le whale, whaatau mai ia tanga moli, mō le tātou. Kalesia nei whameitina mai le tasi. Ia o atu ia, la mai le lua. Si e whainga tāna e a le te launga i, o tau maua mai le manatu ole. Metanoia, sui, oe lea e te whiwhia oe i a te oe. Give it a rest. Think about somebody else for a change. O le message le nā o le sosale nei. O wafut whatale tali se iei o langona o na sui lea. Le mwhana sui. Te lo whai atu. A le whai tato wa lofa le nei tai au. E whapenale winga o le message lea. Ona something happens when you metanoia. E iei le whaatufunganga, e whaatufunga i nei le tangata. Be a whapea e salamo. E iei le capacity e open up, be a whapea wale o te whaia dala ia. A ave ese mai isi upu mai la tātou utu wāngana, e mawhaio na whaapopo iei nisi upu. One of the challenges that I'm paying attention to the English language, especially here in the American English, is the education system has dumbed our students down to such an extent that a lot of these things are too expressive, too complicated. So metanoia calls for us to extend our vocabulary. And that's why attract data to me a simple se fa fingo fia me fa fingo fia me metanoia calls for yes if fa finga dai ia lai le neva yaso. So fa mi umi la le tala ona e o le winga le na o le launga le nei dai ao. Sui. Fa pete masani ona e te talo mana ia pēr talo. Tala noa i le tua. O whata tali se ia sau i le sosā, ona whata a tala noa le i le tua. Tala noa i le tua i teimi uma. Teimi uma tātou te ai e taunu whainia tātou te talo. Resi me taunu e tanga i ei o le tofi. Tofi u whapalei nai oe. Toi a fufua. Toi fuatai. Toi whamaoni. Toi te pue. Salamo. Pero winga na ole upu sala mola ele fa pe se fai ole ona o se ai ona ole fatu funganga e maua mai ai pe faia ese mele tu si lalo I ole fai tau fanga lo mafo fau I upu te tero tato ele stay me fai tau wai ale o va ai lesi mele e ele app e ta ole Audible ale Amazon. E mwhaona e whaalongo o whai tau e leisi le tusi mō oe. O isi ni mea la whainga ruenga o nei o na pō. Haru I lau ta vale, whaalongolongo whai tau sau tusi. Sui upu e te whaongaina. Change your vocabulary. That's another manifestation of metanoia for such a time as this. Take a look at the vocabulary. Maybe add a word every month. Use it often. Manaya le launga le au vaso te au mai male avatu. Just that one technique will to toso upu.
e sui ai le whaongaina o le upu ma le upu. Ia le metanoia ale nā. Vai le ngatalai le whaonga upu, ia alau whalongo fo ia tauna metanoia. E le tina o la mātou ainga ia upu e langone ia, ai ao isi upu e na whatalinga tuli lea. Eoe, metanoia tau mawhai e whalongo umai upu. Eo ai upu nai te le fifia iai, upu ia tau e tātou, upu e sā. Ia tau whena wha longo iai. Ia awa a whailola ua, ta pena le nei salamo ma ua, whatufungaina i tātou, o tātou sā manatu, o tātou e tupunga mai a Abrahamo, le ua, wa ia tu nei ua mai isi, tangata o sulio Abrahamo. Tangata ia na manatu o lātou e whaia mo lātou Amerika. Ale ua wa ia tu nei e ese foi, le tausi malo o isi foi Amerika fo. Tangata ia masani o na whaonga me whaingaruenga tuai, ai ona o le whatufungaina i le salamo. Le ua ia tu nei ua matala le isi lalo langi e ese mai nei lo le mesa lātou masani ai. Ia na whisiri de reo le amela a whai le taimi. Le amela a whai le whatufunganga nei. Ia ta sial tali a tātou. Whatumu i whina ngalo le tua. La tele lava le manuia o le tua o le autu i o tātou tangata, pe a whatufungaina i tātou i whatufunganga ia. E iei le salamo i le neva yaso. E le metanoia, e le sui, ia na amata leo na utu le file mu o le tua ia i tātou. Ia lo tatalo ia whapeina o na whaia le tua mo i tātou le neva yaso. A tātou ta ape masalalau i le lolangi le neva yaso. Ia whatufungaina i tātou i le metanoia. Ia le teimi neo le whamantunga o te wala watu i fionga i te akono e su mai mtala mai au. Se o tātou lufuina le tino ke riso. Whamantunga pa ia. O upule nei o le nei sauninga e peon tātou maua mai la apostolo Paulo. Mai Paulo le lava po na whalata i nai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto. O si tie o lato luma ma tofi ma tu inatu i ona soo ma whapeatu. Lo tino le nei wa tofi ma sui o tau. I o tau whaia nei mea ma whamantunga i atea o ia so umato te ai. Ui whape fo i leipu ina o umo na lato ai, o si tie o lato luma ma whape atu. O leipu le nei o le whengainga fo le lo toto. I o tau whaia nei mea ma whamantunga i atea o ia so umato te whainu ai. O wa o so umato te ai le nei areto ma whainu le nei ipu. Tau te whaailoa atu ai le maliu le li i se ia toia fiu mai o ia. Whamaina mo muala lato whaaftai. Me leo te wala awa tuai le fionga le te akone i a lefu pasā. Se alanga la tato whaaftai mo le areto ma le waina.
whakea mai e manau. A o mātou whaakuteia oi ne nei taia. Ina o le tau langa le. A mātou ai mo mātou whei. Na mātou mana tuai lea. Le tau langa na e saunia mo i mātou. Ma mātou loa ai o mā ngalo i mātou. O e tala po i whaituto o le langi mātou te i whale atua i o lava mōtaka. Nea li ie. Whapa ia le mātou whetangofi le nei tae. Ia o mātou la ngona. E alofa silisi e se oe le mātou. O le mātou talo lea. I le suafa manu malo o Kiriso Iesu o le mātou wali. Ingo le mātou whaolo o mātou wale ma wala aua. Amen. Le lava pona whalata i naile li o Iesu. Na ia tango i le areto. U whaaftai pe ona wa umon tātou whaaftai. Tofi le matu i nātu i ona so o ma whape atu. Kalo tino le nei o tofi masuyo o tau. I o tau whaial ne mea ma whamantunga i ateo. Ia so umatu te ai. Whape fo i leipu ina o umona lātou ai usi tie o lātou luma ma whape atu. Leipu le nei o le whengai ngā fau le lo toto. I o tau whaial ne mea ma whamantunga i ateo. Ia so umatu te whenuai. La whape nā fo i on tātou whaia. Tula i te akona. Ia lunga luenga. Ha maua le areto te lia loa. Tula i te akono. A maua le ipu se i whatali se o tātou talia whatasi. Fa
o whetalai Jesu, o le ipule nei o le whengainga fau le lo toto, whenu i e tato umai ai. Tātou te talo pēa. A mātou tangofia le areto ma le waina, le whailonga o lo tino ma lo toto, na mamomo ma malingi lunga o le satauro. Ia oane ngalo e iai mātou le tu whalanganga o le neisa karameta. Le ofo ina atu e le tangata o lona soifua mo isi, o le o ngā tutonu le nā o le nei tāpo inga ma le nei whatutuanga. O le mātou te talo ia maua le whatufunganga e lau o whai ngā luenga mai mātou uma. Ia maua le mātou malosi. Ia toa o mātou loto. Ia lava fo i le mātou utu vānganga. Mātou te whaofuina ai le nei anganga. E a vatu i le lalolangi i le nei masina. As we partake in the elements of your grace and the sacrament, lest we forget the spiritual component of this sacrament. This notion of offering oneself as a living sacrifice for something that is worth of our lives. Let's not forget that. Give us the courage and the boldness. Give us the skill set and the insight so that when we go back to our jobs tomorrow, to our families, to our villages, that message is not lost upon us. Self-sacrifice and giving as we have received it from you. Whaftaile li ia no nei lau lau, lo utu vai mai iai lo nuu lau e kalesia mai mātou whalwhatutua. E mawai le whaasinonga mō mātou la asanga i le nei masina. Whaaftai Jesu. Amen. Ala tātou whai ule nei sauninga le pese te ina i tātou e lau whai pese.
Talofa malo si mai tatou sauninga nei tai ao. O whainga luenga ia me se whae tatou whanau. Ia i manuia whainga luenga o nei bai aso la whenga iai. Ia me se whae lato o la malanga i isi tu o le nei atunu. Ia ona o whaunga maas whamanatu. Ala tatou whai u le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship, and now it's time to go out and serve. We ask that you continue to minister amongst us, continue to give us insights, and may our spirits be congruent with your spirit and what you're doing in the world. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. O mātou o i le si ui o le nei tāpo inga. Mātou whamanatuina fo i māwaenga na e māwaeai ma le aupa ia. O mauolo mātou mālosi. Ia papa veloe le nei vaiaso ma le nei masina. Ia utu fia ai le lofa tu no la o fio. Ia mol manuia lau tele o tangata. O le a mātou tu ua. Tu mo mai o mātou lunga. Le lofa tu no tele o Iesu Kiriso le ao le nei ekalesia. Le lofa muti vale o le atu o le tamaa. Pe mal mafutanga le motusia malo wanganga pa ia. Ya mātou lea malau whanau whatutua le lalolangi au au. Nei maso umai o le whakavau lava. Amen.